Pakai Jisu Krista loupitah'a Jerusalem alut banga nikhalle galatul zia apin aseli na khole agam leisi idalhah galjam ho pathenin alhangai jingo khochia eipuilut kitdiu ahi ti ta sanle kinep na pumin tunin kapupi taumuna kuki zo Christian chaten pam Sunday loupita in anamangun ahi khopi sung kithong jejun chungnung pen hosana David chapa pakai mina hungpa chu anun no metin KBC Center Church Kampupi hobung mite alin aneu ate akhangin National Highway lamhlonga anasam ubin ahi KCC IBMC zawnan hobung dangdangin zong pam Sunday hi anamangun ahi KBC Center Church Kampupi to gunuya vetlomta pam Sunday kiman na japi kizo na chu hobung pastor Reverend Jamkhaw haukimin anamakayin ahi Hosana sapna kichaya KBC Center Church Kampupi muna tuso miho koma aholim na a Reverend Jamkhaw haukip Pastor KBC Center Church Kampupi in dunia pam Sunday ki gunhi Pakai Jisu Krista loupitah'a Jerusalem alut na galzona anei banga chuni khokhat le kuki nampi tenjong hichilesi na hi galzona ahneya ki pata pakai loupina asan theina dia ki gonga hi ati aman asei be na a galatul zia sopi tampi in lelo kholeveng dalhah galjama relief kema umhonjong nikhale Pakai Jisu Krista tunia loupitah'a Jerusalem alut banga kholeveng chule gamlesi kan dalhah naumun kipa le thanom ta kalut kit uwa Pakai loupina khusunga kasap phung kitdiu ahi ti ta san le kinep na nepuma chule lungthadai lowahin kho iman diu ahi tin tilkho na jong anein ahi kuki zo chate gentheina le ha san nahi ahin kile dosa zalian api ding ahi ding ta san na nepuma kinep na linta neya tukum pam Sunday hi ki gonga ahi tinjong asebe tauna le japi chadon khom na in kingon khumkha nahi KBC Center Church Kangpokpi in hichi Palm Sunday hi Jesu Krista loupitah'a Jerusalem aluda Jesu Kristan galzona anei banga chu phatkhat ting chule hichileisi da jong hi nampi kuki nampi in jong galzona neya tingle hasat ganthi no ho jo si hungkile do kida tingle ganthi ta relief ke maum hon jong phatkhat ting la inova kile wa ki pana Pakai pathin umpina asap theina diwa tunia hi chi loupitah'a organization ki bola Palm Sunday hi nidang sanga hoizol phazoa ichi organization ki bola ki chepi hi aje chu hi ni khwa hi Pakai Jisu Krista loupitah'a Jerusalem luda ki panami pi api banga chu phatkhat ting la Pakai pathinin athaha na ko na chu ichi gukinam mite akile do sa ting le tule tua in le lo nei luam ho jong hi Pakai pathin that wanga zalen na api dinga hi ti watsa na le taw na le thum na ta thua hi chi Palm Sunday hi organize hong ki bola mi pi ki zon na ting le chapang ho to ai lo la mi pi ho da ki thua ho sana David chapa Pakai mena hong pa chon no me ti hi hong ki sei khom hi